Trojica članova poslednjeg predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Stjepan Mesić iz Hrvatske, Bogić Bogićević iz Bosne i Hercegovine i Vasil Tupurkovski iz Severne Makedonije, pripremaju dokument nazvan Apel za spas Bosne i Hercegovine, u kojem ističu da je građanska država jedino rešenje za Bosnu i Hercegovinu. Kako prenosi HINA, apel će biti upućen ključnim instancama unutar i izvan Bosne i Hercegovine na kojima se odlučuje o toj zemlji, ali je namenjen i svima kojih se to tiče kao i celoj javnosti. Šta bi trebalo da se nađe u tom apelu za spas Bosne i kako ocenjuje trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, pitali smo pisca Dejana Lučića. O tome što ste me pitali mogu da napišem čitavu knjigu. Ajde idemo korak po korak. Ta trojica džentlmena nemaju nikakav kredibilitet, oni su prevaranti i lažovi. Drugo, građanska Bosna i Hercegovina, to je isto kao građanski Afganistan. Ne postoji građanski model ponašanja u islamskoj državi. Možemo Bosnu da nazivamo već polako sve više islamističkom državom, prema tome to je obmana. Priča je o građanskoj Bosni i Hercegovini, u stvari pakovanje muslimanskog hegemonizma nad hrišćanima, Hrvatima i Srbima, da moraju da budu podjarmljene raja kao za vreme Turaka. Prema tome, ova trojica džentlmena su obični lažovi, priča o građanskoj Bosni je prevara i šta da vam dalje kažem. Šta treba raditi? Treba se držati izvornog Dejtona, a ne prizivati duhove. To je spiritizam. Znači, ovi što prizivaju duhove Dejtona, u stvari lažu sa Dejtonom. Dejtonu se treba vratiti, sve ono što piše u Dejtonu treba primeniti i Republika Srpska će biti mirna. Međutim, umeđu vremenu za ovih 20 godina ili koliko je prošlo, 25, 7, toliko je promjena od Dejtona, da od Dejtona nije ostalo ništa i cilj je da se Republika Srpska potpuno uništi, sve pričajući o Dejtonu i pričajući o Rđavom Dodiku koji krši ustav. Ne, muslimani krše ustav. Ne zovem ih Bošnjaci, nisu Bošnjaci, oni su muslimani, kao što oni za nas kažu da smo mi Srbijanci, a kao što Republiku Srpsku nazivaju RS. Ako su odavno RS, oni su oni mudžahedini. Prema pisanju hrvatskog nedeljnika Nacional, Mesić, Bogićević i Tupurkovski u dokumentu pod nazivom Apel za spas Bosne i Hercegovine zagovaraju sasvim suprotno rešenje za Bosnu i Hercegovinu od etničkih koncepata Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje podržavaju vlasti iz Beograda i Zagreba, za razliku od takvih politika koje u nacionalno podeljenoj zemlji nastoje dodatno da se osnaže etnički na račun građanskog načina odlučivanja. Inicijatori i autori ovog apela uvereni su da je jedino rešenje za Bosnu i Hercegovinu građanska država. Prema rečima pisca Dejana Lučića, priča o građanskoj Bosni i Hercegovini je prevara, a inicijatori ovog apela prevaranti i lažovi koji nemaju nikakav kredibilitet. Lučić je naglasio da se za rešenje situacije u Bosni treba držati izvornog Dejtonskog sporazuma i primeniti sve ono što u njemu piše.